les groupes armés Twirwaneho dans la province du Sud Kivu, coalisés au M23 et au Red Tabara. Mwongeye kwirirwaho nshuti bavandimwe nshuti za Kabara TV1 nkuko bisanzwe muri kumwe na Nkomezi James kuri microphone nkuko maze kubimenyera. Uyu munsi turahera mu misozi miremire y'Umurenge tumanuke tugere ku nkuru irimo kuvugwa cyane yaciye ibintu iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga aho havugwa utabwa muri yombi kwa Lieutenant General Pacifique Masunzu. Imurenge rero biriwe amahoro mu bice bya Minembwe, urebye bwijara amahoro nta kibazo, abantu bameze neza, nta habaye intambara muri make. Ibyo tubishimiye Imana. Mu turere twose twabo twabigogo nabwo biriwe amahoro. Indondo nubwo ikiri munsi y'ubuyobozi bwa FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, ariko nabo bameze neza, bakomeje gukora imirimo isanzwe nkuko bisanzwe ya buri munsi. Rero tudatinze reka tujye ku nkuru nyamukuru yacicikanye cyane ivugisha abantu benshi, iteza impaka muri rubanda. Reka tuvuge kuri General Pacifique Masunzu bivugwa ko yaba yafunzwe. Amakuru yizewe aturuka mu nzego z'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC aravuga ko Lieutenant General Pacifique Masunzu yatawe muri yombi akaba afungiwe mu murwa mukuru Kinshasa, kuko byatangajwe n'abasirikare mu nzego z'ubutasi bwa FARDC. General Masunzu yafashwe nyuma yaho agaragaweho ko aherutse kugirana ibiganiro bya telefone cyangwa se ku murongo wa telefone na Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo. Ani makuru akavuga ko General Pacifique Masunzu hamwe n'uwari umwungirije Colonel Bwange Safari batawe muri yombi ku cyumweru Ikisangani. Nyuma yo gufatwa bahise boherezwa Kinshasa mu murwa mukuru wa Kongo. Bivuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Kongo FARDC witwa Banza ashinja General Masunzu kubura ubushobozi cyangwa kugira uruhare mu gufatwa ko ahantu havugishije benshi ku ruhande rwa leta Kongo mu minsi ishize, ariho hitwa Nzibira muri Sud Kivu. Nzibira hakaba haherutse gufatwa na FC M23 MRDP Twirwaneho. Amakuru agahamya ko General Masunzu aboshwe bamufashe nyuma yo kubona amakuru yuko yavuganye na Kabila binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga bwagaragaje uwo bavuganye. Iyi programme yifashishwa mu kumenya abavuganye na Kabila, ngo niyo yatumye ubuyobozi bufata umwanzuro wo kumuta muri yombi, bukeka ko ayo magambo ari icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gukorana n'abashobora kuba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Abasenguzi bavuga ko ifungwa rya Masunzu rishobora kuba igihamya cy'uko Perezida Felix Tshisekedi ari kugerageza gukaza uburyo bwo kugenzura igisirikare no gukuraho abayobozi bakekwaho gukina imikino ibiri, bashigikira ubutegetsi buriho ariko kandi bakagirana umubano n'inyeshamba cyangwa n'abahoze ku butegetsi. Lieutenant General Masunzu wamamaye mu burasirazuba bwa RDC cyane muri teritware nka Uvira, Fizi, Mwenga ndetse no mu mujyi wa Bukavu aho yabaye imyaka myinshi. Yabaye umwe mu basirikare bubashwe cyane muri FARDC cyangwa se mu gihugu ca Kongo. Yigeze no kuyobora zone ya gatatu y'ingabo kandi azwi cyane nk'umwe mu nkoramutima cyangwa se mu banyamuryango mu basirikare bahoze hafi ya Kabila Joseph Kabange. Abakurikiranira hafi ibya politike n'umutekano muri Kongo bavuga ko uyu mwanzuro ushobora kuba igice cy'uburyo Tshisekedi arimo gukoresha mu guhangana n'abamurwanya imbere mu ngabo no gutegura uburyo busha bwo kongera kugenzura imiyoborere n'ingabo mbere y'amatora ateganywa mu mwaka utaha 2026. Masunzu rero akaba avuka mu misozi miremire y'Umurenge. Gusa yakomeje ashirwa mu majwi menshi avugwaho kwirengagiza ubwoko bwe bw'abanyamurenge, ntagararane nabwo mu gihe umwanzi yabugabagaho ibitero bikomeye guhera mu mwaka wa 2017 bigasenya akarere k'Umurenge, ndetse siwe wenyine hamwe n'abandi benshi bakomeje kuruca bararumira, harimo amagenerale, amakoloneli, amamajoro, amakapiteni y'abana bavuka mu misozi miremire y'Umurenge. Bukeye haza kuvuka kwirwanaho kuvuye ku bagabo n'abana bakiri bato badafite ubumva. Igitangaje ahubwo Lieutenant General Pacifique Masunzu akomeza gukora uko ashoboye ngo arwanye abana batwirwaneho bari bahagurutse muri ico gihe. Akomeza akoresha bamwe mu basirikare bato b'inkoramutima ndetse n'abandi bafite amapeti yigiye hejuru cyangwa se yisumbuye. Umugambi wo kwirwanaho bahangana n'umwanzi wari uhagurukiye kubarimbura kiwigeze ucogora. Ico gihe General Masunzu yakoresheje inzira zose zishoboka
kugira ngo umurenge hasenyuke hashire, ariko noneho ngo abone ko ibyo yagerageje kenshi bitakunze. Nyuma yaho Twirwaneho yakomeje kumwereka ko intego yabo ari ukurengera ababyeyi no kutemera ko imurenge hashira, hagahinduka amateka kubw'umuhate no kwitangwa kwabo. Lieutenant General Pacifique Masunzu akora irya nyuma, akora ubwoko bwose mu nda bucika umugongo, ubwo yicaga inkoramutima y'abanyamurenge bose, intwari izahora yibukwa ibihe byose, General Kunda Michel alias Makanika akoresheje drone. Uwo munsi wabaye mwijima mu banyamurenge bose, abanyamurenge bose aho bari ku isi babara ku kigero kitavugwa. Erega ntituzibagirwa uwo munsi wo ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri 2025, ariko tuzahora tuwizihiza amateka y'abanyamurenge aho tuzaba turi hose, twaba turi murenge cyangwa turi hanze y'umurenge. Andi makuru rero ari kuvugwa na Idoha habaye Doha muri Qatar. Rero amakuru avugwa nuko muri iki cyumweru hari businywe amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse hanasinywe n'amasezerano ya AFC M23 hamwe na leta ya Kongo. Mu by'ukuri ni mu gihe bino biganiro bisa nkaho bimaze kurambira amatwi y'abantu guhora babyumva, ariko ibi bintu bigiye kujya mu buryo amasezerano agasinywa, hanyuma nzuro rero ivamo tukazaza kuyumva nyuma. Andi makuru kandi ari kuvugwa nuko muri uyu mugoroba wavuze ko Gasita nawe ashobora kuba yahamagajwe yitabye ubuyobozi, ni nyuma yaho yari ari mu kiruhuko iwe, akaba rero uyu munsi yahamagawe akajya kwitaba abakuru. Mu by'ukuri ni nkaho abasore b'abanyamurenge cyangwa se abagabo bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu gisirikare cya FARDC bakomeje gufungwa bya hato na hato. Mu by'ukuri ntago tuzi ibiri inyuma y'uko gukomeza gufungwa, ariko mu by'ukuri ni nkaho nabo batamerewe neza. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan uyu munsi akaba yarahiye, ariko bikavugwa ko ashobora kuba yarahiriye ahantu hari hacunzwe n'abasirikare ku rwego rwo hejuru, bamwe bavuga ko ari mu kigo cya gisirikare. Ni nyuma y'aho imyigaragambyo yakurikiyeho nyuma y'amatora, ndetse hakangirika ibintu byinshi, hagapfa abantu benshi. Nyuma y'aho abatavuga rumwe na leta bahakanye ibyavuye mu matora, akaba yarahiriye manda yindi yo kuyobora igihugu cya Tanzania. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Nkomezi James kuri Kabara TV 1.